Poštovani publikume, a sad filmske novosti. Tradicija da se muškarci u jednooki udaju produžuje. Nakon producent i crtač, sad je u tava upao i Carlito. Ostvarujemo. Big Mouth strikes again. Andrejčo se vrati na scena baš kad nam je nedostajao. Ete, i on gukna nešto oko dosadna veronauka. By the way, otkad je vera nauka, iako je nauka po koja se formula dokazuje. A ti nam zapreti na Kosovo, deka će go jadat stap, samo ako priznat Makedonija pod ustavno ime. Nakon što je predsjednik pronašao posao što ga ispunjuje, i naš švicarac u vlada konečno se ostvario sebe. A boga mi i naša domaćica je pravi uzor za sve devojčice i buduće supruge. Sve je laž, samo pusta laž. Ovaj lik nikad nije pukal po Makedonci. U stvari, ovaj lik je pukal 2001. ali njega zaboravili da ga amnestira. Pravi radikalac, samo treba da vas šutna tu opozicija. Nad Makedonije se rađa novo sonce na prohibicija.